into futhi engifuna ukuyicacisa ngiyi-emphasize. Umfukeng uke wabuya second half wazoma kuyibhola. Wayoliphasa bahamba bayo-attack. Yabo, lento engikhuluma ngayo ukuthi umdlalo uma effective kusekukhulunywa ngaleya. Akubi mnandi ukuthi anikwe ibhola uzodlala yena uma ephaselwe ibhola amakelwe njengoMatthews wangale kubafana bestayela. Yabo. Kumnandi noma ngathiwa useyabizwa ukuthi woza sizopressa la. Cha, uyabhreka, uyatheleka. Yabo. So if umuntu oyistar njengomfukeng ayikwazi ukuthi yena azomaka lapha kwi-right back. Ulimakile walithola wagudla waliphasa la esenta kwaba imove eyaphambili. Okusho ukuthi uma uyiplayer iba nayo leyo nto leyo uyacontribute elokujini. So uKhadoso mayethi hayi umdlalo hayi ukuthi uma engakori amagoli ayikho into ayenzayo uyacontribute. Yini la icontribute ngayo ulokujani because umfukeng ngiyacabanga mncane kunoMatthews even nangomzimba mhlawumbe. But uyakwazi ukuthi no uma umdlalo uyakwazi ukuthi ube responsible uphinde umake nani ke kube ne-creation from angithi yabona contribute lo muntu loyana imbe imfanele kahle nje i-triple man of the match ngegame eyi1 ibimfanele yabo. So uma uthi uyayibuka igame fanele